Ah, awak nih membuat baju seragam kampus, baju untuk KKN, alma mater, baju futsal. Lis setuju? Kurang setuju deh kalau cetak baju buat anak. Memborosan. Cak pakai baju Nanado. Piti kampus ada. Setuju dengan baju. Kalau nak piti keluar, nak muah, namperai, capek. Urus ya. Mana harus? Udah sedang banyak kerja. Nyonan disuruh ada wak, urang lo disuruh ha. Lah siap baju waktu kan Mardah? Alah, dari Batang siap lah. Temannya. Kok baju kok? Tapi baju KKN Jo. Baju futsal aja baca tak. Kini kan awak payment futsal. Kalau KKN lama le tuh mah. Mada lupa cetak baju untuk futsal tuh. Tuh macam mana Jo? Cuma gue disuruh mau urus si Marda disuruh lah jalan si Marda palupo. Ya. Malu le. Main futsal bantu ketua partai ya namu kok.